kawang de kembulan shimayaw manginang hayang hadawa kawang muhiman sa mula na yalak pa ide yino na hayang lokhu bulan na enyo yalak pa mo may siya kawang de magdisiwa lokay nang enyo yopu mo kama enyo yalak pa kawang pay jinga japungo hao siya hadaw mula na shapning nang hymn number 253 epkay hymn number 253 Menio tenio hayang paiglak hipako ia cahe ngonang hayang ia yasanya libu kawang menang daw kay yelak ba tamana hem chamalok katayha yesterday today and forever Jesus is the same. We are marching to Zion. Oh, 463. Hymn number 463. Zion Yide Tainang.
470 Tawa Chisuli. Number 429, 429. Kawang ng men masipchim nang. Hymn number 429. Epishobo na men gamayelak bacham siya yung alokha.
yung wan ba en yom ba tàu hăng hi me o yitu yen an lak ie tàu phao hăng hay trong mà toloi mai na tam nang ie tàu nhai sambu yang nung song de voi nang ie a yen ya ha tek ang nang ie yuiman ang lak ching ne khak subu ba lam de tàu voi nang tàu lilak yasem yang yak kachi kaya kiam ya boyoy tàu amyang bada yenyam lak hang ching ne nanga apai ngonang nang ching yom ba siang sau hay wong chuye nang tàu yen tam nang wi balan si shau ma a ching ne mong mai mu cha tam nang a sang ma man nga pho tam hayang awan ma phai ne tam a ting ma sipsi hayang smai bu ba a yen chen kama apai woilak hayang yungwan ba nok ma tàu chinda ngolak hadau kawang ngau ngonang ibu hayang chai bu moilande kawang moiman ba akung yaha hongli mong mai dam lokai lai woibu amakambu akung da hem woibu akung da yong minyong panang yalak ba kawang numan yen hayang noksa mohiman damsi teman bai krista ma chinda wang shamba angbu nyomba bumenok shoching hayang chinda krista ma kanada ibu kebisiam nilan ni amai hayang ayen amai yungwan ba kawang teman na mohiman tamyanggi yalak ba kawang da minyong bu pha teni teman haro kemjing da bai bua jajang ja yiti hayang boy kawang da teman cudai mong sangbu teman hanggi lana tamba mohiman bai yilak chine teman yuyu shot bu shot ching ma yalak ba kawang da yopu pai shot da tanha se hadau ngau nan pheng bu ngau lan china tamnang iyang bukia tenia Christian High Secondary School Dimapur hadau min ma yopai kambu ni ngonang tau khai yalak ba teman Christian High Secondary School china yalak ba yopa tanlak china hadau china tamnang teni teman bai printed program hango yinang hayang boy niomba hadau hibak amai cha akung welak china phadam bu niomba deu mong mai ngau hadau china tamnang teman hemlok yanggi teman muilan yonga wangdang yo pu ya ha teman wangdang yo pu soyanga ninga yonga tan wanda teman bai kawang da wong yu hadau taidam phanapha yoblak china teman bai payingo bu aba khamjai former deacon ida yoba to tong tanang teman muilan yu shot pu shot ching mai yong yanga wangdang yo pu ya ha yopa nang men achau hanang ang ching pai ke wang tang ma hang ka ngoya pai ka dong ni ma tau ki nang mong hanang thanyi halak tu man da ya payo hayang tu man hang ka mi ameng win puai tau ki tu man anu o win pa hayang atu ta tu man ta wei sa a chi ameng ba ma butik ya hang ching na nang hang ching hai wong hai mekti siwa chin da ngona amen Hallelujah Hallelujah yasan yale kawang nang sipsi ayang ching da nang da minyong pa boy nang yasan yale achau hayang ayin kawang hayang boy adau me chimbu nang halan tumana anu kadalan ngonang yuang yongoi bu yok ya sangbu kadalan ngonang hayang boy adau ve fenya lebe nang sipsi bu nang kanbu nang alamoy bu ngiwan de kawang nang de minyong fa buai yasanya le wang tangayen kawang kadong yu me chai me ngaulan amyang tue lang bu che la bu mo pu chopu hayang sanga sausi mayang atuman nai konyang ngonang hayang boy hadau li kiam yawin ya tamba hadau sa na ya tamba hadau kibesiam nang halanda nang sipsebu nang kanbu nang lamoy bungi wanda nang da minyong fa buai yasanya le wang tangayan kawang tani hadau me hangi baling lak jing tim baya bai hadau to solan se me nang wet wai bungo pha
Ado nang kim jeng daman pai ba tuman sudai mong chang ma tuman ya ha ma hangi ba ka dong yu mai liang bu ka dong yu mai tai bu ado sudai mong chang pai ngo yang ki ayang boy sei nang ado bang atam yang ado len atam yang nang ya chao ma yang ado me sut na tam pha ya san ya le kha wang ado me ma bu nang haim lan chim yang onang ayang boy ma bu ado chingang lam yu ma kiem me yu jo kha nga balan ka dong yu to yu na na mik chan yang ado me Hado nang kim jing te ya tau bulan mango nang I ma do nang hado te tau na tam do hayang hado me pai nang te ma kim lak ni he bak amai I ma do nang fa tam do ya san ya le khawang te ni hang he ba taidam special taidam hado Christian Higher Secondary School hang he ba hado dimabom bu jing ne hado ngau lan tu mana pong ta me hado jing ne ya lak hado taidam ayong mo ya be hado me nang om bu ngo pa ka dong yu me nang de myang balan kan phe me chu de mong sang bu phai ngo balan ngo nang I mano te tau yo pu te la bu mo cho pu thai thui te lang bu khai ado ma sep yong ngo bu ado I ma nok sa ayen lan I man ka ta lan ching no yo pu ya san ya le wong thang ayen kha wang te ni ado me hang pa ling lak ching ne tim pe ya pe ado troi so cha phe ma cha cha tu man ling tai lak nang sau san ba aku ngoi ba we yang angi ba tu man Ling chuan lok lay ngau thai lak to se me nang om bungu ba oi ba nang su san ba ga hang ba ya san ya le nang yin ngau tam lak jing na tim ya ba I tim bu phai se nyai se I te bu phai se nyai se nang ya ha jao yom yang nang chuan yang ya san ya le lak ngau lan nang pong na tam ba ngau na tam ba ado ga ya to me pang yu ha au yin ha to me su jang ngoi ya ba Doma ne moi man ya yang yan ok lak ne nang ya ha jaw yom bu ngo pao se sa do me doma ne ling ne chon dai lak tu so lan a se nang yak te fan na fa yang nang ma bu moi man angan wong yu ji so min me yo pu upa yang pui da wa se nang mong yau amen Mui lan so tha Khung man ma kawang de yo padam bu apa da min yong bu phanang Kawang chen lo ayen amai ma angatam ba Taman bai hem lok lak ching na hi bak yu ngonang to khe taman bai khaw ba ward councillor iman akhung da hem lok lak ching na hi bak e padam na
sang pala maya dem lak ching es tu mane na ang han vong yu buai yung wanang bin yong na nang teman emeng wing tem nang mai bu chen ilak ching es no pala o ta le ta te o pala mau ni ya ta te ha yung pala yung lo wa ta te ha puin hang sing bu me o ta tem fa ha puin hang sing bu me o ta tem fa. Thank you. Apoy nang singbuma ota tamba. Ngaulan amay hem gaya abayang ki minyong upanang yalak pa kawang numan iyen tuisaw wang hay ngoy mo himana tamsi. Taman bay saa to busaylak ane takpalan jing na yu puhibag yalak dugay niyom bada hibag ebadam na. Kadalan demanda wong pong namianggu semelam pe yongwan ba kawanga moy manyang ngubu nang hayang ninok noksa singnang hayang atau singnang kawang ngawai hake yengonang hayang kawang Krista Jisume ima nangbu fai fene numan wong pong se ya falak temana ya abai bu tobu nam no bailak jine sosan balante hibayam. Hymn number 196. Yeah.
Teman jam saya yubui bagi alap. NBCC, KBBB, hayang KBCM, nyid mengok bugia. Christian High Secondary Day of Prayer ngonang. Hadau Christian High Secondary ya, teman konyak pang jim jingne. Konjong High Secondary ki bungonang, Nagaland Baptist Church property. Hadau ngonang. Teman moilan sebu Nagaland Baptist Church Council epu timabur me. Christian High Secondary hadau institution ayong ngonang. Church Road timabur me ngegala. Togam hadawa alo launching school yichi hayang be teman jing Baptist community jing institution ayong emeja ngonang se lailak jing ne doi damnang. Teachers launching ne, staff launching ne yoblap hayang ongoing project ayong jane building multi-purpose building jan lamang me institution get song mo weyang do project ja ngonang. Hayang hadaw kong kimbua believers lan duman kibu mongmay dobu monglung tuiso bay bumainok tuiso lili hakling nang bukay Nagaland Baptist Church Council jingne hadaw building ayong ja asong wana daman Christian Literature Center CLC ngobu hadaw building alang miang ala wibu proses monang hadaw jingne daman yopuma omlak students lan oyan ngo yo ngoya bay iman jingne o tai dawa yobla ni sebuba me teman bumainok me hat pamong me funeral danam lim yakna ngayangi bumainok ayong namyang bujene hako o ngainang ayang boy kawang daya lakpa yoba pladenem chublia o de bukai chingmai lam linga nyung bayong hayem noyem lan teman moilan yongan ba kawang wang beng danja teman do pau damba yoi jingno fanfa yopa hadaw ngau ming ni hayang agemna towu jingne fanfa lim jam siup wi bagya haleluya achao ba atak ba yongwan ba kawang nanga hadaw hibak moi mana damyang ge taulak na yesang hayang boy nang sipsi yongbu hayang tinyi nang songda duman painang hayang Nagaland Baptist Church Council hadawa Nagaland mengubu Christian kadalan Baptist lan nok new ngonang hayang hadaw nok ngailang na anya ina Baptist Mission America bulan payangge hayang imana nyaulay tobu hadaw anyo yalak pa chailaya namno dialog chingne si wande daman ating lakpuma wong nang lak chingne holistic ministry education no cham se kemlak na myang bu chingne Christian High Secondary Seminary Institution College Ameja Nagaland Baptist Church Council epa ngonang hadama mabu graduate na myang asodege hadama nyaulay bu hayam naim lan mabu Nagaland mengonang hayang kadong nyuma ngonang sao chi superstar nang manyu sa hadawa educational ministry trust ayong chana myang lang principal of Wibu, teaching staff lan, emana yan noksado kawang nang amoy mandamba. Hadaw institution ma hangsun niya usoyanggi, tawa Christian institution man niya ubusa lepo amay pangona damba. Hayang saan niya ngobu students lan, kawang nang iman doos, juday konjong malam nang yalak papado, yahama inya ni iman, yan ibu daw oklak pa yafan ma, kawang nang iman de, yahayang amay nang amoy mandamba. Ayang hadaba pumainok me nang nyilan tuman ngonang nyica yesikama nyica doba kadong nyu tawa tumana tailak ayang bawang dang kawang nang among gamaa anya ine ngawang platinum chubli ngonang nang atinong noksa jingne hayang chambu kebisem noksalan jingne se sipsi hoba hayang ayan chin ba udamba hayang ngawang bu chubli moilana cham se celebrate me ong lak jingne tanam nang kimching de tuman mongchang pay cham se kawang nang de tobu nang moy man bu si hingin panfong ma monglong maya apay buhay hayang aniyo hahaying maya apay nang yan mok yan ha maya apay nang apa aha yaha achao kawang nang angching wongbong ma chona daiwak jingne nang men ma chawo damme hayang pa bulan jingne mohiman yu damme adam cha yakyang ma pailang ngo de pay boy wangdang kawang ating lakpo ayong ngo bu jingne fan yedai bu mohiman I hayang ya dang musok damsi
wang dang kawang nang yak fan fayom nang tolana soba na monga yeo. Amen. Ating lakpalanda tauba yepen lakpa kanying wangha angan hong fa imana menme la changlak imana ngaw ala ngawlak in the name of Jesus Jisu menme hado angan hong ngonang se ibu ngonang tau chingna Jisu Krista menna alauba formula chana chonbu yichi hayang bo hado ma living power living reality ngonang hayang hado angan wong ngobu e ombu hado Jisu Krista angan wong jeng inang hayang Greek ngau mo so si wonder to save sebu ni inang hayang yanbu hayang yanlak sebu ni yang gama hado ma teman fai wholeness forgiveness of sins restoration healing of our physical being. Hadaw kung ka muwek pa na umbu the ibu salvation. Hadaw inang. Daw ching na kawang hadaw palak ching na nang hayang ada mongongonang. Aw yan notion tanap nang ayan hayang aninok ching na hadaw to save. Yan lak ching na hayang hadaw ma takaden may dambu hayang anu mabu amyang wena damba anu yanyi bu yafan hadaw dawlak chingna nang chingna wongpong namyang gama yong bu oklak moilan mengoi ha sa yong lak chingna hebak epna kawanga moiman kawanga ngidige kawanga nang ating ba mongjang yahunam hayang tanap tumana Jisu Krista menton lak hayang iya nang tak may damlak anu wena damlak anyo yanyibu yavan failak hadaw kong kimbu channel bailak chango nang hayang hadawa ating lakpo daga Jisu Krista angan wong da ating lakto hayang ating lakpo kaya hadawlan tawlak tuman cham sa yupoy pagya haleluya chao ba ada ba yongan ba kawang nang sisyo do duman bainam temini hayang atenyi 진진대 지수 그리스다 낭 맨나 낭 안간 몽아 자기 거나 다우징네 왕당 가왕 낭 성도도 많아 야 아빠이 보이 할렐루야 왕당 가왕 항히바 리부당마 억붕이 아누당마 억붕이 하다우 지수 그리스다 안간 몽 등이 도만 바이 ngo낭세 낭 나와 사기 바등이 하양아 하다우 most powerful name of Jesus hadaw Jisu Krista min tuan buhay hayang hadaw min ma yung lak hangyo yanang sa nangawi daw kama awian ocean takasang buhay yung ngonangge in the name of Jesus be healed Jisu Krista min ma sa may namdaw hallelujah wang nangka sa may namdaw Jisu min ma hayang ocean yung isang buyafan ma sangay pong buyafan ma Tawanya ye tuida ye alam jaya sigama alam jama lam ye pa sausia pangyang kasia lam de yang ngonange Nazareth Jesus Krista menma most powerful name jajawe chiyongbu minna ayong Jesus Krista menma lam eblak chinesa wangdang kawang nang menma ngau ke banam hayang sa Jesus men lam abadam do nang kadalan lam epase yopu da kawang nang lam abadampa tak may dampa sa dongbu da kawang nang sipsi angan mo dang may dampa awiyan aniu po bena aniu mabu mong manlipa ngo aniu tanam nang sisoma aniu mabu mong lipa nang song dalai wangdang kawang nang sipsi amado hayang amyang wena damsi hayang tuman nang sisoma amakama baibukia o wangdang kawang takpu mailak anu wena damlak yani buya fandawla hayanga mohiman lamnyu hanghiba tumanda kasih tenyango hado ese nang abdam laksa ading lakpo ayong ngona
tau khay nga ating lak po fay yung bulan wanggang kawang nang yak na panapaboy iman yuisot sing musod de yelak hayang nga nise manyibu kadaki tanapay bu kadaki yichi hayang boy alam jaya sing ma alam cha wanggang kawang nang angan wong ombu fay iman yuisot sing de so de yina damba ating lak po fay ating lak po fay nang mubu may damlak angan wong yanang hayang nang mubu amyang wanadambu hadaw yanang hayang wanggang kawang nang aduman ayen lengayibu hadaw yafan yaboy hayang hadaw kong kibua alaw min mayichi Nazareth Jesu Krista min me taulan esopa nang monga yew amen. Karok ni pemma sangai bonga ngok bucingna tolo ye mai ba tak sang ngok bucingna yisi kama ya hama tohinya ya wong yen nang ba ngok bucingna o yen karalana menyana pa yang ki hayang apa yang yong yopu hibak ya yang ki muilana mai dambu tau ngok laksa ting lakamong hamantai nang kawang yelak pemuhiman nyena tau na manobu nyiom ba da yungan ba kawang muhiman pa teman pa yelak pe hemlok lak changonang teman pai kunsa town Arunachal da ongyang yibu yeng hi mission khung iman da hemlok lak china hibak yu ngonang iman da hemlok lak china hibak phadna Yen yibu salam ngau konsa tahun Baptist Church kaya KBCM da kawang yang salam itu yu si bah tahu cai dam nangki konsa tahun ma tahu nukti cingonang atau ma sangsarilan ngonang sangsari cuma 50 semua teman gonyak miang bum wang lam manja wan 50 tekbalan ni bah tahu ngok bu ba sangsari atau ba mangu boy alau Catholic lan ngo alau jamba ngo yang tamano Baptist lano hadau ki jamse jingyo yang imana mission field mai jingyo ibu hakung onang to kai pumonok teman de yop yang teman som dugi ong adau yang habok ni trem laifa anyo hanyo ni hadau ki teman ag yibu jauh sa ki tamnang ki iman response yung mai boy singengin mabu pumonok mission de phalak ka isyang Moilana chan yang hadau ki tauha ka falak siang chan ngai bayu si buah tau idam nangki tamano hadau ki imanji to ong mission semen lampi hadau ki along lai tam yang lengla kayo si bu idam nangki ni si bu bama iman request cha bumanok to hongi tau pha tau yang bu youth pastor yinang iman youth lan mangunang yang boy youth lan boy pai lakada yinang to kai youth pastor son pha siang teman hangki yong cha aga babayo sibu hataw itam nake thank you sa teman lok laka teman chen lok bo hem hangonang 150 kunyak hem ibu 150 mabo lan yam daw sibu sa teman lok
Heming amai cina lokbu akung da minyong panang yalak pa yungwan ba kawanga I ka sau cina noman ayen amai maangci hayang lingbu du sau yalak pa muhimana tamsi teman pai sa akyang yu kawang ngau chai lang monang kawang ngau 30-40 minutes nyolak cina hibak nangjang ya yang study ni memang nang dauki ya apa yang nyawan da teman mingui song yesi kama attention may apa ba yitiba kawang ngau yong may jaya bukaya teman muilan muhimanya ayang yan ha usaha dau China temnang sa teman bai kawang ngau ya apa lak China ni yom ba hibak ya patamnang muilan denap mai ado hibak amazing na kawang da menyong bufanang ni sibu bama tanap teman fai ada ma yub kembu wibu KBCM final secretary pajanok hayang ada mu mengobu bumainok sausan balan alang alalan hayang mondaun ma cengyebu dong mai jayong lan nyong bayong hayang nau silan Anio yin kemo yong subu o yin ocean jam se yo bekemlak cina sa pai dige yalak pa moilan mong mai se bu manok switching men ma pon yanang yin bai bulan yin kem bulan ngo suguma nomanda salam ngau bu manong bu tau China damnang temana pukap x lambulan lai mabu kawang ngaulan yalak pa chailak hayang lambulan lai afong pan menyit aling cama bu tu dengoi bu monga menyit bu hat sau ma temana cayang ge hayang hadau pai de bu tanap Acts chapter 17 10 mabu 15 dengoi ya teman jam si elak Acts chapter 17 lambulan lai pan menyit aling pan mabu pan mengadang ya Acts 17 verses 1 to 15 songok punemang kema teman jam se iha hawan demu cehe naulana Paul hai Silas wangnyak me Beria de suanatai hayang oba iman tau dapai Jehudilan senagok ta ong saat Tesalonika me ngopulan fai tau me ngopu jiulan semai sengok hang jingne iman yoong hongli bu fai ngauya hayang taulana ating ne chia se nyichai ngaulai me yam tau kai iman mawa hayang Greek ayong lan soko mabu hayang natan lan mabu meang hayang poi oba pol beria me o kawang ngau konyo nangki se
Thessalonica me Jihudilana singa pai Imana tauye me o hakamu pai akung hangna tam mup ngaina tam hawanda sa chahenaulana Paul yang ching na nguya hawanda mu taina tam hayang boy Silas hai Timothy ni Beriama mu ngo hayang boy Paul linga taibalana attend nguya we bay hayang Silas hai Timothy ni de dangda ongbu sene mam se paikai se ibu ngau ya yang iman yan yop kening achau ada ba yongwan ba kawang nang ngau lak chingna yen chonya nang among buki ngau dam ba yop na dalana so ya amen sa teman ibu laima ya fanyanga screen me je bay bo ya technician landa menyong bufanang thank you
faith that thinks and acts, a model for every believer. Taya ani tui show fai ating lakpu kada asay ching na lepu amay. Hadaw ma yafanyang ngahu pungonang. Teman ibu lai malay wanda Paul hayang salas ni anyay na satamat pu 2000 ching na se Thessalonia mabu iman tai bungo yang ge hayang iman tanya Berea semenbu New Jing jada pai ngonang hayang hadau kan da pai si buda Thessalonia lan audience hadau ka dalan ki yichibe Berea mangopu audience hadau ka dalan na aching ha yoyo na dau ok yang ge hayang hadawa hangi sisi bunemiang kama hadaw Berea ka dalanda kada amay noble people more noble si ibungilak hadawa not necessarily because they have the wealth or education or social status iman mangupu singaman bu kung tip yavan anius hakalong bu jingnese kada amay si ibu yichi hayang boy hadaw me their attitude towards God's word iman jude mongchang kawang ngau chiang mai si wanda Thessalonica pumainok hadaw ka dalan ki yichi hayang boy Berea ka dalana yoong meye ngoyang ge attitude yoong mayang ge tau jingne tenyibu teman chu wanda lay wanda o hakibu information mabu ngailak konyo ngolai bu mabu haunang hayang hadaw ki pai wanda teman mop nang hok nang lam ngai nang ngai bu pa hayang boy hadaw mateman lay wanda misinformation means information cultural confusion anyo competing truths hadawa Berea context inang Berea context me information lam bu paibu anyo iman meang bu buzim wang lam confused na meang adambu anyo ngauding siya be ambu ba ngauding jaila lebu jam Hindu jing ngauding jaila kaya Buddhist jing ngauding jaila kaya Jihudi lan jing ngauding jaila kaya hangi ngauding jaila hadaw gi ngobu hayang boy hadaw kan me anyay na believers lan hadaw Berea mangobu ka dalan kawang ngau de pole ibu ngau de dokala yang ge study ni yang ge hayang hadaw kawang ngau de study ni yang iman mongjang epu hadaw jing na noble people pole ibu kada amay sa Thessalonica kia audience aja ciba, Berea audience yuyu yang si ibu that is the reason. Hadong ina. Number 1, faith that thinks. Taya ating lakpo. Acts chapter 17:11 malay wanda hadong ma fear-minded. They were fear-minded. Hadong inang. They received the word with all readiness and searched the scripture daily to find out whether these things were so. Tahu jina Berea ka dalan iman attitude towards the word of God hadongo yang ge. Iman ma chude epu anyo kawang ngau ya lak jingna mongjang te mengopu anyo Bible ni cai yamlak elak jingna hadau suya se yambu hadau ngenang. Tahu jingna iman da hadau noble ka dalan si ibu tahu jingna yang ge because they had open hearts to receive the word of God. They had disciplined minds to taste it. Hayang kawang ngawa anyo chia si se nyawa anyo tay ya lak jing se iman ma hadaw disiplin ngoyang ge. Paul apostle Thessalonia ma ya kada mabu ya jangbu sadamat bu hayang boy Berea da bay wanda ya yang ge hayang boy not blindly ay adawa konyo ba ang pay sa akaw da ya bu aji hayang boy Paul I daye wanglam nyungo kongkambu I konyo ngolay bu kongkambu da layang everything was measured by scripture hang na Berea mangopu ka dalan mo kawang ngau ngonang Jihudi ni meyang bulan ngonang Jihudi ka dalan ngonang tahu kami iman mo kawang ngawang ngopu hadaw may yafan yang Jihudi ngau bay ano scripture teaching by suya se measure ni meyang yang anak si ay hadaw Paul ibwa sunang gyo
sa haki ya bu hado nginang. Au betomana logically dailakai. When we talk about truth, truth is not established by majority opinion. Siyong bujinga teman demokrasi, hayang democratic country me, and even meang bu wanglamo, the gun board decision even that, mission board decision, and you mabu construction work or any Christian society, and you NGO teman hangi ya boy hadome, hangi ba teman decision ya nangi, majority opinion. O hiba yikaw da yaksuhong hadaw ba lamda tamana tayo manang hayanga yaksihong bu yikawa truth ating ba na taw ba lingay nang sa may bu na sisu bu na hadaw gi atay buwang lam ngona tribal agreement chateli dai siyang yang colony dai siyang yang ching dai siyang yang hadaw yo si bu hadaw gi mong buwa hadaw truth ngauding ba na taw ba myang atay bu hadaw nginang akung dai siyang bu hadaw nginang hayang emotional reaction. Hangi teman ngau hadau dang ba, hey jinang ke jinang jasa, isma iji yamai laka jasa wong da kama, hangga yavan ngaya ba hadau kada asi ayaw anang dalayang hama tau bayang sa teman hadau decision ya yang tawa truth na kemnang. Hayang caca me konyo balan iman konyo ngalai bu, iman popularity, iman ngau bu. Tuman ki bu sagi pabu kawang ngawi bu konyo ngaw lebih speakers lan imanda layang ai ibu sugla ngaw bu he sugla hadau kada chi hama chi gla sa ibo idang bu anang konyo ngolai bu layang ai ong mai nangge si wanda hadawa truth hadawa ating bana tomana tau ba ya ngai nang hayang boy truth is to be tested consistently. Hadaw kawang ngau, teman ngau ma ya fanyang hadaw des na myang lak. Hadaw ngau mo yisu guma public opinion maya biyoy. Sorry, we will not go for it. Speaker representation yasan maya biyoy. Sorry, we have the word of God with us. We are Bible students. Teman KBC members lan na Bible students. Bible ibu lan. Bible teman nok ngonang. Tahu kami barriers lan iman memongjang epu hado. They were willing to listen before judging. Hangi iya boy pol minigai hayang hado iyang pai me kawang ngau ma yiji buat tahu pai me abang doha. In the first place tak secanga ba yidai be hado jataman ngi ongnang. They did not reject Paul's message simply because it was new, nor did they accept it blindly. Hado ngau yang pai ngau hai repeat nimyang na. Teman maabu me kawang ngau wanda. Hayang tenyi buki konyo wanda you already have prejudice, prejudgment. Hado konyo ba yemai ja. Hado ngau bombong aja. Hado aja yang bai anyo tawa hagi So you already have preoccupied decision you have made. Hado ki bungok gelap pride. That could be an issue. O dabu jango na tawa hadaw singnang, hadaw chayang bay, hadaw Bible daw mong do ongnang, isi gama may nakaja. Ngaw ne si gama hama hango aji, hadaw tawa singyang bay si buki bu, au singbu, hagi bu o dabu kayo o teman na bang nang mong jang bang nang jude yikem. Konyo ba ngaw na ok Bible ngawa in ok hayang boy mong de onglak. Close minds. Judaya pangyang nok mabu man bay mamu yup nok do tailak sa hai toy bu jaba hayang boy kawang ngau chailak hayang kawang ngau singaya lak tenyi kawang ngau hangi AC sebab ye pu he tau jena nok mamu judaya pangyang takap kep yang nang judai kep yang bay bu hegi bu ngok sunok the Bereans heard it with eagerness and humility hayang boy just the opposite teman kia pride is makada adam kia prejudgment isi ma pride close mind pa yiji hayang by Bereans ambukan ma Paul tinyi pa ingon nanggi hadaw kan ma eagerness Paul hangi nyaw hadaw may chahubu and not just eagerness but the humility in the nyaibu hadaw ngoyanggi
In other words, like a teachable spirit. A teachable spirit is essential for spiritual growth. God cannot fill a heart that is already full of pride, I suppose. Anujia nang nujia hayang bo oda bu khak ma ngo bu mongjang ma yaha ma chonglak lam nyua yana. Hayang boy a teachable spirit. Nanga hanggi ay ima amyang win oklak yahango nang ja. Ima nanok po yahango nang bu. Ima pa bu giving yahango nang bu. Ima ngauding ibu yahango nang bu. Lebu jama. Tahu kia. Ima ina nyai bu yahango nang bu. Hayang aniu sing hu bu. Man hu bu. Aniu chai hu bu yahango nang bu. Hadau ki bu mongjang wongpong na mianang kawang ngau beria lan kia mongjang da chak pa ya ya ne si gama teman kebishim member lan chia alo member lan chia hadau kan wongpong na mianang tat ngau 99 gives instruction to a wise man I mean give instruction to a wise man and he will be still wiser sengyanggi manyanggi okyanggi ngidebu chai debu. No, haku ino ok. Hangna you have the proof. Nang nying de nang singbu. Manbu hado ngo golak ya. Hayang atau mi yafan wang de. Haku elak. Lebu jama payong lande. How about we have a couple seminar or we organize a father school? Si bunimiang kama ay sanauli lande. Ala landa mansing bulanda nyone se ma nyonok. In other words, 50 blast, 60 blast, tuman kibu tok tu 8 ok lansing na ba mayang bongbong ajija. Teman ma already experience ngo nang bu, sing yang bu. Tau kema revival si itu we thought revival for another group of people. Father school si itu anu teman anu aloba ka dalan. Anu youth camp si do anu youth camp mo alaw ba category lan apa kan mo ya hadaw lan jing na not for you kind of tuman jing na yichi a jing na yichi hayang boy iman jing na si ma taw lan jing na si ma si bu ki bu. So of course I respect your knowledge, experience and the degree nang mangobu hadaw wisdom. The church honors your wisdom. However, Proverbs 9:9 says, give instruction to a wise man, a wise woman, or he or she will still be wiser. Ama anyo yalak pa chaibu gaya, nang wisdom, nang taidabu, nang konchonga, ma talak ichu, ma lak achi, halan lak ichi, hayang boy pawan nang anyo senyay se, kadalan pay, sata se, pahinang pata talak hingonang. Tahu jeng na tenap teman na perialan iman sing yang mayang manyang Paul konyo ngolay buyak wanda hado teman na ngiyong nang. Tenyi teman kadong nyuma what do social media say? Alam ja decision yak ne alam ja chudai tai na si wanda. What do experts say? Hado wang lam na sing bulan apong daw bulan iman hangi inangge hamaa. What does culture say? Hamaa hadaw buzim wanglam, hamaa teman wanglam hangi inangge. Hadaw hangi ke inangge sa hadaw teman ataw yamnang. Hayang boy the variance. Tanap teman ibu Bible text mongopu. That audience at that time they say, what does God's word say? Kawang ngawa Bible hanghi inangge hadaw maya fanyanga imana Paul yalak Paul nyobu yichailak kawang ngaw na ating ba yichibu hadaw decision yayangge konyo ngolay bu sermon lanjia nyaw lay bu mabu nyawla hayang tradition mabu ya bailak opinion mabu Tomana chahing nang.
Hayang boy in the light of the scripture. Hadaw Bible mayafan yang atumana hadaw examine namyang lak ngay nang. Tahu kami menyi buba bumanok lan nohoy. Tisin na tay dayang apong taw yang imana Jisu Krista ya yang ge bumanok awang yang ge. Tinyi teman bumanok kem laka akauda ngibu caibu sermon. Nyau leibu lili ya apa yang tradition lili opinion lili sim yang singba man bara ma hadawa hangge social media ma hadawa hangge inangge ani Buddhism culture tradition hadawa hangge ibusi hako utong pa ngonang hayang boy variance lana pa what does the scripture say tau jing na it is a model for us the Berean Christians the way they think. Imana taibu, ating lakbu ma taibu. Hadawa teman jingna lepu amai. Hakia menglak jingna temana taiha. All scripture is given by inspiration of God. Kawang apabu. Baptist lan temana hadaw yung wong nang inang Bible saja aja. Baptist church daido. You will always hear about the Bible. Come back to Bible, speak from Bible. Bible mawanglak, Bible nyolak, Bible makemlak. Alo charismatic church ta jai gama, alo Pentecostal church ta jai bun myang gama. Hayang nanga hadu ba denomination na myang bun myang gama. Iman wanglam na kem nang bu. Hayang boy teman Baptist church. Baptisa hakia kawang ngau ma yala lenga temana hangching ne hadaw kawang ngawa hadaw kawang pabu Bible se temana ating lakpu ngobu jing ne hadaw he teman ya nang the Bible is the final authority au hi mango ino opinion yong may ya pa yung ngau no experience amayo ino culture tradition atam may chango chai no hayam boy that's not the final. Ayang boy for the church. Ating lakpu me. Hadaw Bible. Final authority ngonang. Nishibuwa me. Faith that builds lives on truth. Berean lana iman ating lakpu. Ayen hanggaling busi. Hayang hadaw ataman jing na example amay na miyang buwa. Many of them therefore believe. Yung maya Bible ma phian la yang ko nyau ba nyau bu de chi bu hangki bu sa abong daw yang verse 12 mi bu iman daw phai ma ating lak sengina. Iman study ne myang bu Bible. Iman jai bu hadaw ka wang ngawa ating lak pu yi ko du wi bu kai. Jai yang lak yana dai. Revival so ma seminar ngau taw malak Hagayici Bible study hayang hadaw mo buwa ya yila ka hango anang hayang boy hagiyici hayang boy hangi study imana Berean lana chai Paul nya ulay bu chai hadawa iman ating lakpu ye kauda wuyanggi singlak may jingna imana hadaw Bible study na miyang buyici hayang boy iman study na miyang buwa kawang ngau mà win chaya kem lak ching na win chaya kem ayan ling na si bun myang ga ma hama hadaw kem lak lamma suya sa ba study na myang lak na ba ngai bu yaw kai maya lak ya lak hayang ataw ma kem buda ampu kan dengoy lak taw jing na may study na myang yang mong da chak hama hadaw ma taw win jaya hadaw ating lak bu Bible ibu ki kem lak sa Berean lan ma hadaw attitude ngo bu jeng inang taw kai ma there's a difference between what knowing the Bible singya ai yu sang singnang bu ya Christian for many years hayang ba ani believing the Bible
Bible ngo bu bungau cha alo books ki ai cha yang tau sing bu chiang ai aniu hadau Bible de aniu ating lak bu anu yu yu kai hadau Bible da ating lak ya aniu hadau Bible ngo bu ngau sing ya sing nangge hama hadau da ating lak ya hadau yu yu aja ating lak bu aniu hadau yu yu living the Bible is different again. Hama hadau Bible mahangga nyau. Tau kia nang hayang atau kemya. Tau yu yu kai. Awang ba yafan melang nok, nyi si ba yafan melang nok. Hayang mo lim si ba yuwi nok bu kai. Hayang boy lim si ba living the Bible. Bereans. Hadau lana haga kemlang ngok bu jina. Hadau yafan ngok bu jina. Iman kawang ngau seriously ya bu hadau nginang. True faith begins when truth moves from the mind to the heart. Tau ke ma sing bu chai bu adau kong ke bu chilo mai lak tai nok. Knowledge na hemang na ok. Experience na hemang na ok. Hayang bu hadau yoi mong jang tapai lak wong wong. Mong do ong lak wong bong. Hadau kai nak si teman. Ating ba ya fan ating lak bu de ya apai lak. Let's just escape. Faith that things builds. Taipu, tailak, anyo, hadau taipu kia anyo teman yen linglak hadau jeng iyangi. Kemlak. Ating lakpu, taya ating lak, anyo, hadau taya ating lakpu sa ajiba anyo, taya ating lakpu anyo, ating laka kemlak. Saaba aniyo hado ating laka kemlak jeng na sa decision ya abu ma. We require courage. Mong yong bu. Hado wong pong namang na. Jaga unang do hayang boy kak sunang bu de. Hayang hado tinok decision meyang bu wang lam ma. Tau kay ma, hado mong yong bu. Wan na chak ya, yan yang hau ya. No, yinyam lak, hado courage. Hayang hado birian lan ma, teman ngi ok yang ki. He came here also and stir up the crowds. Verses 13 to 15 may wonder, do Tesalonika mangobu pumenok lan. Hado ma, iman ibuwa Paul and Silas lana. The world upside down na miyang bukong payang anyo teman sidi Tesalonia mo anyo yung problem na ngay damnanggi si ngobu hadaw kunyo ngolay ngobu de iman changaday daw bu de Tesalonia la na changbu hadaw tinyi Beria de bay Beria yung may kadalano mong chang ep yang anyo lu kawang ngaw may afan yang Apollo kunyo bua suya sa yung may with willing heart and iman teachable spirit. Hadaw bay iman ngok konyo ngaulaya. Keme decision ya ngok wanda. Tesalonia mabu. Kadalan atam Paul changaday bulan anyo pay busi bugay. Beriade. Ay temana changaday bulan anyo beriade pay yang anyo tau mo hakamu nyaulay nang gisi inang giyo sa champay. Hayang tahu hibak me. Polo konyo ngolay bu, chai bu, decision ya bu, no. Hadaw kadalana yepo. Konyo bara sa tempat day, tayo se changaday. Silas and Timothy ataw malak. Hayang believers lana yepo matap ngo. They had that courage. Kawang ngau da tian yo. Decision ya yang gi. Akau da minggu yang ya bu aji. Hayang bay may study na yang Tay yang anyo. Kemlak ching na decision ya yang Kembu hado ngonang. Tau kema Tesalonia mo bu. Kadalan biriada paye. Sa tempat lak ching na Paul, jangan day lak jung na sa pay bu teman ang inang.
Alam cha tamana ihubua, crowds are always powerful. No, alam cha ma kung chak ma kada chimda kama yung powerful ngonang. Hayang bo tamana singlaka hadawa aniu meang tailak, meang lak o aw hamangonang. Imana mam se kadalan cinang sa si ibu oklak hada wong ngai kama nyambu pa ni tambu ni meang kama hada yafan ma iman ngai lak rumors adam chai bu ni meang kama yiji bu asing hayang boy kada haja panta chim kapu kai hada yung powerful tu linggalak rumors sa ating ala yising bu news yan ki bu kai anyo identity politics, anyo emotional leaders, hadaw lan ki bu wei balan, iman wei hadaw crowd kings jimya kama very powerful, iman powerful mianglak, hayang boy mianglak aw hamonang, tui mianglak iman ni iman ham ni mianglak, ayaw ham ni mianglak, ating ba haya ala hadaw tuya may yising, hayang boy chimel kap yang pai the crowd becomes very powerful. The action is different thing. Hayang chim kap pun meang kama ima power ayong jangona. Tau kaya man nang saha asaha sa tinok saha sa ngok wanda. Au bu yeling okpu ani uling yelay bua mop lang sa chimada wanda hadaw tuiso yoonga lingangai nang behavior hadaw yafanja lingangai nang tau kibu nyunga wang lama to ni tamanan lam menginang social media menginang hadaw gaya tamanda tamhana dambu anyo mop job dambu hadaw kongkim bua hakibu kay ngai nang. Likewise, unchecked information can destroy unity in a community. Oh, our church. Teman pumay noko. Apong ataw bu information atam ya bayang. Kung si chimada kama hadaw division na miyang atam lak. Pumanok miyang atam lak. Keyu miyang atam lak. Keyu kesu kibu. Kenes ke kibu hadaw tamhan atam lak. Aching habu alila no. Aching habu kaya. Hadaw forest land se suma buki mayang yiji bu apong check ni yemang bu social media mabay wanda teman fake haya real si hadaw check na myang nang haka check na yemang bu ngau puk siak yang pumanok myang lak akung myang lak aw hama ngonang hadaw jine piria pumanok hadaw kongkem bu may study ni myang yang iman among chong yong bu tau nginang faith that things and bills must also be strong enough to stand under pressure. Hangkibu, mob chopu jagan kibu jaja kibu ngaya beyoy. Kaksua ating se Bible menchonyang yongbu nyong bayong naya nausi. Tani pumainok cingna wongpong na meyang nang. Apakan mecia beyoy ngauding ibu katalan paya hok puang okolap opposition ngai kelap criticism mabu haulap. Hayang boy ngauding kaksu teman yong lak wongpong. Jisu Krista paida wei bu jingna ha bu ngau myang ngonang. Hayang Jisu Krista tang bempai bu jingna kadalan ne misunderstanding na myang bu. Hayang hardship nang hayang atau sang bu atau jingna ngonang. Tau kay ma heka sangya beyoy, heka criticism paya beyoy. Heka hardship ngoya beyoy. Believers must remain steadfast. Hadaw di ibu courage. Mong yong bu. Hadaw ngolang na ngay nang. 2 Timothy 3:12 ma. All who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Hadaw yang ngonang. Kawang singa ngobulan Krista kia ngobun miyang gama. Sanga bongbong ola tang pempailak na ngailak hadaw jeng iyang. Sonang Bible jam iha. Read the Bible text again.
Hadaw iyang laklak. Turn to Acts chapter 17, verses 10 to 15. Tanap teman ibu Bible aniu jam iya. Soman. Acts Lambulan 17 verses 10 to 17. 1 to go. Hawan demu jehe naulan Paul hay Silas wangyak me Beria de sonatai. Hayang auba iman tauda pay. Jihudilan senagog de ong. Saa Tisalonika me ngopulan fay tau me ngopu jiulan semai se ngok. Hang jingne iman yoong hongli bu fay ngauya. Hayang taulana ating na chia se nyi chay ngaulai me yam. Tau kay iman mawe. Hayang krik ayong lan soko ma buwe. Hayang natan lan ma buwe meang. Hayang boy auba Paul Beria me o kawang ngau konyo nangki se Tisalonika me Jihudi lan singa bay. Iman tauye me o haka mu paye akung hangna tam mop ngaine tam. Hawan de saa Jihudi chahinaulan Paul yang jing na ngoye. Hawan demu daine tam. Hayang boy Silas hay Timothy ni Beria me mu ngo. Hayang boy Paul ling taibalane e atan ngoye woi bay. Hayang Silas hay Timothy ni de e tang de okpu sin mamsa bagai se ibu ngau ya yang iman yan. Kemana iyang ke? Faith that thinks and acts a model for every believer. Kawang ngau cai buat saya dah, Muhammad. Lambulan lai apong pan menyit leng pan mabu pan menyit maya panyang Taya ane tu show pay ating lakpu. Harau siang ma teman dayong maya ku inyaya. Nyawadam yang ki, nyawadam buba. Yung badamong maya nang kawang nang ayen hay nang tu show hayang nang noksa yalak pa buhiman pa. Teman tuiri ma pay nang, teman tuiri ma loklak hem ibu kobli pan malim 413. Patabu ni meng kema muilan cham si yong hadaw hem loka.
ngan sotha teman jam si yopu hibak ya yang teman nyalak yang buki atin ya Christian High Secondary School jing de yopu nyingonang NBCC kaya quality education department lak cina holistic education department lak cina miktak pija ang yang epu hado Christian High Secondary School ngonang doke iman cina teman yopu hibak ya ha hayang ngai ni matanga teman hangi ba hado hat mong melenglak cina temyabai yen kem au yong bucia ling budu shau cia kadau makawang ob yang ngui kelak han yu hadu kia teman sibai chim yang kawang da ama kambu hibak man ngui kawang nang alam bui phao se ni sibu ba ngau ming na hadu ya ha hadu tu shau pujina kawang da min yong pha teman muilan cham si yo pu hibak ya yang tu shau bu ne meng ha yo pha teman da ken bu yungwan ba kawang nang amu himan bu yen yang hibak cina Jesu Kristus nang da teman min yong bu pha boy wang nang kawang tumana nang di yopu wang bukia taidam li capai maca si a Taiwan da nang bukaya nang amuhiman bukaya harau taidam yong wang hengoi len tam yanggi nang minyong bu deni uba Christian High Secondary School jing yopu nyingonang ada ma principal wo yang o ba staff lan au yen ngoya ba hayang students lan au yen ngoya ba iman china nang di yopu yekai bu kawang nang iman da yen hayang anoksa hayang lingbu di show nang wang hengoi na tamsi hayang harau menyaubu hayam lan yong maya nang singbu ma singai mana okai sanga ngai bu kaya ba nang bu mai nong ma hayang karong di show lingbu ma ngauding dading bai tu lingbu hayang kakshubu kara ma nang ngai tamba yani ba kawang nang mohi mana tama harau karam yang yong mai len tam yang ki nang minyong bu ngai ni madanga tuman yen kem au yong ngo wanda hayang tumana taibu dusho li mi yong ngo wanda yungwan ba khawang haro hat munga nang bu hayang nang muhiman bu hat mung na menga tamba tumana taibu dusho ma okung yang yen amai ma mung mai saya ngui galak hat ni haro ki sebe jim yang nang da ama khambu hibak manya nang ma bu muhiman yu bu hibak manya Jesu Kristus nang tuman bai ongkai nang da yopo wang buki ataram yong mai le na tam yang gi yungwan ba khawang nang da tumana ata ba ma miti siwa dam boy yana dining yana daya boy nang sipsi phang ma tuma yana damba nang da min yong pha chi su man mi yom na re su ba nang mong boy yo amen